Kaçıncı klas okuyorsun? 5. Kaçta okuyorsun? 3'ün var mı? Ay malum. Çınığın ayıktı da. Sence? 4-5'ke. Sizce? 4-5'ke. 3 var mı? 1-2 1-2 var. var. Malum. Türgüle men. İşte bölmelerde görseteyim ne sizlerge? Bu yerde çok hoşum var bunlar. Çetinlerden gelgende yolda özümüzdün ministerliklerdi şu yerde kabul alağız. Kalar bileşikten giret. Kabul alağız. Ötkülü bir yakıt olur. Kabul alıp, söyleşip, tapşırmalarını verip, meseleleri çekip, kayra uzatıp koyup durağız. Bu şu, yolun şu bölümü. Kabul alıverilmesi de koy. Bu çok oluşup kırıklığa zal. Burada çoğunluk ministriyeti çok oluşup kırık. Yak bolsa жазып тұрады барын. Мемлекет сөйледі, қандай ұсыныс берді, мәселе қантип шешіліп жатады деп барын бұл жерге жазып тұрады да, диктофонға жазады, қағазға жазады, түшіреді, анан ал тарих болып архивте қалып қалады. Архивте қалады да, барды ары бері іштейді. İşte kabinet. Bir var. Planşetme salып alam bарын, жазып алам. Анан ушундай алгам. Жакшы помощник тап, жардамчы. Жакында кабыл алынган конституция анан кол коюлбады. Бул болсо президентский неме деп коюлду. Төш белги. Зачем? Көрдүңөрбү? Президент болгуң келеби? Вай, сенчи? Жок. Kaçıncı klas okuyorsunuz? 6'ga köştüm. Kaçıncı mektepte okuyorsunuz? 87. Sizce? Kaçıncı mektepte okuyorsunuz? 87'de. Ökün bir mektepten ekesiniz mi? Sizce? Prigradnıyla o. Sizce? 86. Çok oğla. Gelin otur ulan. Tetik stullarda tatlı olur. Жақсы оқуғыла балдар. Мақұл бол? Жақсы оқуғыла, тәртіптүү болғыла. Тәртіптүү болсыңар, жақсы мемлекетті құрасыңар. Мемлекеттің келечегі сілердің қолыңарда болады. Сілер өсіп, чоңойып, сілер дағы министр боласыңар. Сілер дағы президент болам деп атпайсыңар, төртөңөр. Төртөңөрдүн бирөөңөр болуп каласыңар буйрган болсо. Жақсы оқуғыла, мақұл бол? Жақсы оқуғыла. Сабақты оқуғыла, жақсылап. Bir saat karasın halinde cephe. Жақсы var mı? Жақсы var. İngiliz olsun okullarına da